Kule video sobe senza leli phinifa, so siyakhona endwangweni. Mhlawumbe abanye abathandi ukusebenzisa amaphethini. Ya, sizosiya endwangweni kule video. Ngisebenzise u2.5 meter wendwangu. Ya, soqala sisiye iskedi. Asiqaleni. I-waist yami 34, nawe uzosebenzisa eyakho. Ngizogcwalisela ngo-2 inches, sebenzisa ama-inches. 2 inches we-sewing allowance, mase ugcwalisela ngo-6 lo we-extension we-wrap. Siyahlanganisa, uzoyihlanganisa lezi iy'namba zo-3. Angithi uyabona ngithola u-42. Sengiyawuthatha u-42 wami ngizowudivayida ngo-3.14. Angithi uyabo, ngithole u-13. Nawe uzoyenza njalo-ke nge-waist yakho-ke. Mase uyagoqa-ke indwangu, angithi uyabo, uzoyigoqa kwi-bias form. Angithembe niyabona. Ngithi yabo, yiwo u-bias lo. Othi ngikhombise kahle niyobona. Ngithi ngiyabo, indwangu ngiqale ngayigoqa ngokobude bayo. Angithi niyabo, ngobude bayo. Sengiyayigoqa futhi wesibili. Yiwo-ke u-bias lo. Basuke bafuna into engathi i-triangle, unxantathu. Bathi bafuna uyigoqe njengo-bias, yiwo u-bias lo. Sengizothatha-ke lo 13 inches engiwutholile, sisebenzisa ama-inches 11. Ngiyawumaka phela lapha, ngidweba umugqa oqondile, ongathi ugwegwile, onegwegwe umugqa. Wena owabona amagwegwe. Iwo-ke lo umugqa-ke lo. Ngimaka u-13 inches. Laphana ubude besiketi, uzomaka ubude besiketi. Ngizomaka u-28 inches, mina ngama u-28 inches. Ubude besiketi sami leso. U-1 inch lo engizophetha ngawo uma kuwukuthi ngifuna ukuphetha lapha ezansi kwephinifa. Okay, yiwo-ke lo 28 engiwumakayo. Nawe uzomaka-ke kanjena-ke endwangwini yakho. Njengoba sisuke senza nje ephepheni. Ziningi-ke iy'ndlela zokusika amaphinifa. Nami le ndlela engiyisika ngayo. Ikhona enye futhi indlela yokusika amaphinifa. Ya. Okay, angithi niyabona lo mugqa kade ngiwusho, ngimaka u-13 lapha. Sengizosuka ngimake u-half we-inch ngoba phela ngifuna indwangu engizohlanganisa ngayo mase ngihlanganisa i-top nesiketi. Angithi uyabo, mase uyasika, sengiyasika-ke yiso-ke isiketi lesi. Usungathunga-ke iphinifa lakho-ke la ngale siketi. Uma uthanda ukuthunga. Angithi uyabo, yiso isiketi lesi. Isiketi lesi siphelele-ke lesi. Kodwa mina ngifuna lesi esinamaphakethe la asemasayidini. Angithi uyasibona angithi niyasibona ukuthi siyanela, kuphinde kusale nendwangu le. Lo 6 inches engiwugcwaliselile, angithi ngiyasibona. Yiso-ke isiketi lesi. Siphelele njengoba sinje. Ngithi uyabo, okay, yiso lesi. Ngithi uyabo, lapha ngimaka lo 6 inches engigcwalisele. Ngifuna ukuhlukanisa, ngifuna ophisi abawu-3. Ngifuna ukufaka amaphakethe, ama-inseam phakethe la asemaceleni. Hhayi leli olifaka ngaphezulu kwendwangu. Ungaliyenza phela uma uthanda, kodwa mina ngithanda la esemaceleni amaphakethe. Okay, angithi uyabo, sengizogoqa kanje. Khona ngizothola uphisi waphambili nowangasemuva. Angithi uyabo.
Sengizosika-ke, ngizosika yabo, ngizosika. Inkinga ayikho vele ngoba vele siyifakile i-sewing allowance le esizothunga ngayo. Okay, phela ngiwagcwalisela ngibonisa indwangu incane. Okay, sengisile nginophisi abawu-3 manje sesizosika uphisi wangaphezulu. Uyabona-ke la indwangu yami incane, ngijwayele ukusebenzisa u-3 meters mengithunga iphinifa mina. La bengizama ukuwonga indwangu, angithi yabo ngishiyile u-half we-inch lapha, ngizosika ophisi abawu-2 base-back, ngizobahlanganisa ngoba ubona. Manje sengimaka i-shoulder to waist yami ewu-7.5 inches ukusuka emahlombe kuya okhalo, la uzogcina khona phela le ngxenye yangaphezulu yephinifa. Okay, sengimakile, ngizodweba ulayini, i-shoulder to waist yami le. Lapha phezulu ngizothatha ama-shoulder, yabo, ububanzi kwama-shoulder ngiku-divide ngo-2. Shoulder yami mase ngiyamaka ngithola u-80-ke, mase ngiyamaka lapha. Umqala ukuvulela umqala wephinifa lami u-3.5, ukushona umqala wasemuva u-1 inches, sengidwebile umqala. Mase laphana ngiyehla ngo-1 inch, ngiyathemba niyabona. Okay, laphana ngizoyehla nge-armhole depth yami ewu-8 inches, ngizofaka laphana la engithola khona 8 inches, mase ngiyahlanganisa sengidweba ulayini kuthiwa i-chest line. Chest line laphana lwa layini la ngizothatha i-bust measurement ngiyi-divide ngo-4 ngimake laphaya. Mase ngi-eda i-sewing allowance yami, ngi-eda u-1 inch for i-sewing allowance. Naku-waist ngizoyi-divide ngo-4 mase ngiyamaka lapha ku-waistline. Mase ngiyahlanganisa phela lezi iy'ndawo eziwu-2. Okay, siyaphuma-ke. Laphana ngizo-eda 1 inch we-sewing allowance. Nawe unga-eda lo oyithandayo i-sewing allowance. Uthanda unga-eda u-half we-inch, inkinga ayikho. Laphana ku-waist, la bengidweba i-armhole yangasemuva. Uzodivayida lapha i-waist yakho ngo-2, uthole i-part nendawo ye-waistline lapha. Khona uzofaka khona idatha phela, yikho la ozofaka khona idatha lapha. Idatha lami liwu-1 inch, so ngizokugcwalisela lapha ngo-1 inch ngoba sizothunga idatha, yabo. Sengiqedile-ke ngephethini yami. Laphana eda u-half we-inch ezansi wokuhlanganisa. Sewing allowance sengiyasika, nalapha ehlombe ngizo-eda u-half we-inch nawo i-sewing allowance, njengoba ungibona nje ngisika. Awuthula bophisi, ungasika-ke ohlangene wena uma wukuthi unendwangu. Ya, okay, yibo-ke ophisi laba. Ngizosebenzisa bona ukusika ingaphambili, yabo. Ngishiye lapha isikhala esiwu-6 inches laphana, yabo. La ngaphambili ngishiye isikhala esiwu-6 inches. Ngizothatha wona i-front, sisebenzisa yona, sisike uphisi wangaphambili, angithi niyabona. Ngizobamba ngophini-ke la khona ingalokhu isuka mase-ke yiyo ezongisiza ukuthi ngisike i-front. Ngizonyuka ngo-2.5 inches lapha ongibona khona nginyuka khona. Mase ngiyahlanganisa-ke umqala, ngizohlanganisa lapha kwi-shoulder laphaya.
Suzohlanganisa lwa layini nalapha kwi-shoulder njengoba ubona nje. Iyo-ke lo ophisi wangaphambili bawu-two. Indwangu phela uyibamba ngophini musi. Sengiyasika-ke, ngiyasika. Angithi niyabona ukuthi ngiyasika. Ubukhulu bendwangu-ke kuya ngokuthi umngakanani. Abanye basebenzisa o-3 mitha, abanye o-2 mitha, o-5 mitha, kuya ngokuthi umngakanani. Iyona into ezokutshena ukuthi uzothenga indwangu engakanani. Sengiyamaka-ke la kunedatha lami khona. Ngizongena ngo-half we-inch lapha kukuvula komkhono wangaphambili. Mase ngiyasika. Mase ngiyasika. Yibo-ke labo ophisi labo bawu-two njalo labo phisi. Angithi niyababona, . Yabo, bawu-two ngizobathunga ngibambe ngophini lapha. Ya, angithi uyabona ngizohlanganisa i-back mase ngithunga nalapha emahlombe labo phisi laba. Ngithunge namadati. Hhayi mawusika iphakethe uvele ubeke isandla kanje uthi uvule isandla. Indwangu yami incane uthi uvule isandla. Mase uyasika-ke lelo phakethe lakho othanda ulisika. No, ngizosika ophisi abawu-four abephakethe. Bawu-four ophisi bephakethe, ya. Bengisasho ukuthi indwangu nje kuya ngokuthi kodwa nje u-5 mitha uyamunela wonke umuntu. No-3 mitha, uma kuwukuthi umncane u-2 mitha ungasika. Kodwa mina ngijwayele ukusika phela ukuthenga indwangu eningi. La ngisika i-sleeve yabona la ngiyehle ngo-3.5 inch. Ngimaka i-armhole depth yami njengoba ungibona ngimaka kanje. Ngiyamaka la ngifuna ukuthi sibe singakanani i-sleeve sami. Ikhona-ke njalo ividiyo yokuyenza iphethini usungabuka yona, izokuchazela kangcono. Mase uyadweba into engathi u-C laphaya, u-S, S noma u-C? Ingathi u-S, yabo. Kwi-sleeve ngidile u-1 inch la we-sewing allowance. Yiwo-ke ama-sleeve ami lawa awu-two. Sifishane-ke sigcina nje la kumabhabhayi ami le sleeve sifishane kakhulu. Nisibonile vele nanokwiphinifa, angithi yabo. Mase ngiyamaka-ke i-part nendawo le labo phisi ngizoyenza ngayo i-ruffle le oyibonile lapha kwi-sleeve. Yibo la ama-measurement awekho. Uzosika phela nawe lo othandayo. La iy'ntambo engizobopha ngazo, angithi uyabo. Ngizogoqa la, ngizogoqa kanje mase ngiyathunga emshinini. Mase ngiyakuphendula ngikubhekise kuleli sayidi eli-right. La ngiyothunga wonke amadati ngihlanganise lapha emahlombe. Naba ophisi sengibathungile laba ungabayenza bebe bakhulu ubayenze babe bancane. Bawu-two abade, bawu-two nabafishane. Uzowenza-ke nawe lo bude obuthandayo. Awukho usayizi, ya. Yibo-ke labo phisi. Angithi uyabo. Ngithungile amadati lana njengoba bengishilo. Mase ngiyawa-ayina. Angithi uyabo. Laba abawu-two iy'ntambo lezi zokubopha iphinifa lezi ey'mfishane uyifaka la emaceleni. Emaceleni ephinifa lakho mase uyathunga. Enye iphumela ngaphandle, enye ingaphakathi.
Laba abade uzobathunga laphaya ngaphambili kulabo piece abangaphambili lapha. Ya, la uwu-24 irafuli yami, ubude babo uwu-24, u-3 inches ubukhulu bawo. Angithi uyabo? Sengiyi-overlock-ile. Uma ungenayo kodwa phela i-overlock-a uzogoqa kabili mase uyayithunga, uyabo? Uyigoqe kabili uyithunge uyiphethe laphayana. Kodwa mina ngisebenzisa i-overlock-a-ke la. Ngimakile phakathi nendawo, sengizolihlanganisa nephakathi nendawo lomkhono. Uma uthanda ungayenza ama-girders, uma kuwukuthi uthanda ukwenza ama-girders imfinciso. Mina ngizoyenza ama-pleats, wabungibona ngizo-pleat-a ngiphine mase ngiyathunga. Angithi uyabo? Sengiphilithile-ke la ngiphinile yomibili imikhono. Angithi uyabo? Sengizothunga-ke la. Ngizothunga la khona ama-pleats ami phela azohlala. Mase ngizofaka laphaya lesi khala somkhono phela, angithi uyabo? Ngiyosithunge la, ngiwuthunge umkhono wami mase ngiya-ayina. Angithi uyabo? Sengithungile ngase ngawuxhuma phela i-top le yangaphezulu. Angithi niyabo? I-top yethu isiyahlangana, iyahlangana i-top-u. Into engizoyenza sengizohlanganisa amacala lawa awu-2, ama-side seams. Angithi uyabo? Sengithungile ama-side seams, ngase ngathunga nalezi ntambo zokubopha. Angithi niyabo? Njengoba ngishilo ukuthi enye iba ngaphakathi enye iba ngaphandle. Okay. Yabo? Kodwa phela kufanele ushiye u-half we-inch, uyabo? Uma ubeka lezi ntambo zakho zokubopha. La umkhono ngizowugoqa kabili mase ngiyawuphetha. La phambili ngisike le nto le, i-band le iwubude bomqala lo wangaphambili ukuvuleka kwawo. Mase iba ubani? Yabo? Iba u-1.5 inches. Mase uyithunga shuthi izoba u-1 inch. Le band le ngizoyithunga ngiqedele ngawo umqala wami. Sengiyithungile-ke ngase nga-ayina. Sesiqedile vele nge-top. Sesizothunga isketi. Angithi uyabo? Ngiphethile nomkhono lapha nga-overlock-a. Yibo-ke ophisi laba besiketi ngiba-overlock-ile emaceleni. Nawa amaphakethe ami nawo ngiwa-overlock-ile nawo amaphakethe. Amaphisi awu-4. Okay, la ungayehla ngo-2 noma u-1.5 inch, ngijwayele ukuyehla ngo-2. Uma-ke phela laphana ufake ichashaza, uma-ke lapha mase uyabeka-ke iphakethe lakho. Angithi uyabo? Ulibeke iphakethe lakho. Leli sayidi elihle libhekane naleli lesiketi. Mase uyathunga. Ya, sengiyithungile angithi uyabo? Nga-ayina la ngithungile la iphakethe lami. Uma uthanda unga-top stitch-a la, u-top stitch-e la uma uthanda. Ngithungile-ke bonke ophisi. Angithi uyabo? Sengizothatha ngibeke kanje mase ngiyathunga phela lapha. Ngithunge ngize ngiyophuma ezansi ngijike nalo iphakethe ngithunge. Angithi uyabo? Ya. Ngicela ni-like uma kuwukuthi niyayithanda ividiyo yabo? Ngizothunga kanje, ngithunge kanje.
ngihambile nga-ayina-ke amaphakethe womabili ngiwa-ayinile. Into engizoyenza sengizohlanganisa phela ngizophetha la ekuqaleni la, ngizogoqa kabili ngiphethe la kuvuleke khona isiketi, ngiphethe mase ngizohlanganisa ne-top laphana kwi-waist la ya, ukhalo ngizohlanganisa mase kuba iphinifa eliphelele-ke. Ya, ngithi uyabo, ngizohlanganisa nalo-ke iphinifa lami sengiliqedile, angithi niyabo, ngihlanganisile laphayana ukhalo ngaphetha la okuvuleke ngakhona, ngisebenzisa i-overlocker-ke. Eyi, siningi kakhulu le ukuthi ungasiphetha. Yimi-ke lo engigqoke iphinifa, angithi niyalibona, yilo leli phinifa. Ya, lifika nje lapha ngasemadolweni. Angithi yabo, njengoba ngishilo ukuthi ungayigcwalisela-ke indwangu le e-extension uma ubona ukuthi u-6 mhlambe mfishane kakhulu. Ya, ngiyabonga kakhulu.